Assalamu alaikum, poštovani Bošnjaci u Francuskoj, a i diljem svijeta. Imate prilike da pratite izgradnju prvog bošnjačkog vakufa u Strasbourgu. Dok gledate neke od kadrova naših radova na ovom objektu, ja ću u što kraćim crtama prenijeti neke od podataka prvih vakufa u historiji Islama, kao i historiji Bošnjaka na ovim prostorima. Ibrahim a.s. kao prvi vakif u doslovnom smislu riječi. On je u opće dobro izdvojio mnoga imanja jer je bio imućan čovjek. Po Božjoj zapovjedi on je podigao prvu zadužbinu, prvi vakuf, Kjabu u Meki. Sulejman a.s. je kao zadužbinu podigao Bejtul Maktis u Jerusalimu. A Muhammed a.s. džamiju u Kubau kraj Medine i svoju džamiju u samoj Medini, u čijoj izgradnji je i sam učestvovao. On je uvakufio i 7 voćnjaka palmika koji su se nalazili u Medini, u Fedeku i Hajberu. Odredio je da se prihodi od njih troše za potrebe izaslanika koji dođu sa strane i za putnike. Djelom i riječju poslanik je pokazao kojim putem treba ići. Ashabi su se natjecali u dobru, a naročito u pogledu ostavljanja trajnog dobra vakufa. Džabir prenosi da nije bilo ni jednog ashaba, a da nije nešto uvakufio. Prvi među njima bio je halifa Omer radijallahu an. Ibn Omer svjedoči da je njegov otac Hazreti Omer došao poslaniku alejhiselam i rekao mu: Ja Rasulallah, imam u Hajberu parcelu koja je poznata kao Semg. Od cijelog svog imetka nisam imao ništa draže niti korisnije. Želio bih je upotrijebiti na način da zaslužim i zadobijem Božje zadovoljstvo. Imućni ljudi prilažu svoju cjelokupnu imovinu. Gazi Husrevbeg, pola imovine. Mehmed Čauš iz Kojnica, 1/3 ili jedan njen dio u opću korist svim ljudima, posebno siromašnima. Mehmed Paša Sokolović i tako dalje. Moglo bi se kazati da su svi Božji poslanici bili vakifi. Njihova materijalna dobra, njihovo djelo, njihova poslanička misija mogu se predstaviti kao vakuf. Hazreti Osman radijallahu anhu kupio je bunar Ruma, a potom ga uvakufio za potrebe muslimana. Hazreti Alija radijallahu anhu uvakufio je bašću u Janbu'u u korist siromašnih rodbine za otkup robova, putnika i onih koji su na Božjem putu. Nakon što je objavljen ajet: nećete postići dobročinstvo sve dok ne podijelite ono što volite, Ebu Talha je došao poslaniku alejselam i rekao mu: ja imam u Bajruhi jednu baštu koju od cijelog svog imetka najviše volim. Predajem je Bogu kako bi postigao njegovo zadovoljstvo. Raspolaži s njom, Božji poslaniče, onako kako ti je Allah naredio. Na to mu je poslanik alejselam odgovorio: to je dobro, Ebu Talha, to je imanje koje će ti koristiti. Ibn Abbas prenosi da je poslanik alejselam imao prilike da se susretne sa jednim čovjekom koji ga je pitao: ima li koristi ako za umrlu majku nešto uvakufi? Poslanik mu je odgovorio da ima. Na što je čovjek rekao: ja imam jednu baštu, uvakufljujem je u njeno ime i tebe uzimam za svjedoka, o Božji poslaniče. Kao vakifi, osim prve 4 halifa, spominju se i ovi ashabi: Zubeir, Muaz ibn Džebel, Zeid ibn Sabit, Sad ibn Ebi Vekaz, Halid ibn Velid, Džabir ibn Abdullah, Ukba ibn Amir, Abdullah ibn Zubeir, Ebu Talha i drugi. I majke pravovjernih, poslanikove alejhiselam supruge, Aisha, Umu Selema, Umu Habiba i Safija, uvakufile su dio svoje imovine. Ugledajući se u svoje prethodnike, muslimani su u vrijeme vladavine Omera ibn Abdul Aziza zasnovali mnoge vakufe. Emevijski halifa Hišam ibn Abdul Melik u Egiptu osnovao je prvu vakufsku upravu kako bi zaštitio prava siromašnih kojima su vakufi tada uglavnom bili namijenjeni. Navodi se kako je pravedni kadija Teuba ibn Namir preuzeo brigu i nadzor nad vakufima. U to vrijeme osnovao je i prvo vijeće vakufa, divan, koje će biti autonomno u svom radu.
Bila je to prva vakufska uprava u historiji. Kadija će u narednim stoljećima arbitrirati u sporovima i nadzirati rad vakufa. Vakuf doživljava ekspanziju u vrijeme Abasija, a dalje se razvija u Egiptu pod pokroviteljstvom pojedinih vladara iz dinastije Fatimija i Memluka. Fatimije osnivaju opće vijeće vakufa koji je brinuo o svim vakufima. Memlučki vladari uvode 3 nova vijeća. Vijeće za džamijske vakufe, vijeće za porodične vakufe i vijeće vezano za vakufe haremenja. Centralna uprava nad vakufima uspostavljena je 1851. godine, a od 1913. godine formirano je Ministarstvo vakufa koje i danas postoji. Nije prošlo ni 80 godina od utemeljenja prvih vakufa u Medini, a institucija vakufa se pojavila i u samoj Europi. Prvi vakuf na ovom kontinentu ustanovljen je gradnjom prve džamije u Andaluziji, Španiji, 711. godine. Ravno 700 godina kasnije vakuf je s Osmanlijama stigao i u naše krajeve, gdje će pustiti tako snažne i duboke korijene. Izuzetak je uža Srbija u kojoj je iza 1862. godine zatrt svaki trag vakufu. Isto se desilo u Dalmaciji i Slavoniji nakon bečkih ratova. Vakufi u tim krajevima trajali su samo koliko je trajala islamska vlast, ni dana više. Nakon što su Osmanlije preuzeli hilafet 1517. godine i nakon što su zauzeli Kairo, preuzeli su i vodeću ulogu po pitanju vakufa. Vakufi su nicali diljem prostranog Osmanskog carstva. Procjenjuje se da je imetak neotuđivog dobra vakufa u Osmanskom carstvu iznosio 3/4 ukupnog obradivog zemljišta. U pogledu uvakufljavanja dobara i gradnje vakufskih objekata takmičili su se osmanski sultani, paše i veziri, dvorski dostojanstvenici, a njih su slijedili ostali vakifi iz svih slojeva društva. Takva praksa zaživjela je i u našim krajevima. Najstarija vakufnama na Balkanu potječe iz 1445. godine, odnosi se na Skoplje. Riječ je o vakufnami Ishak Bega, oca prvog većeg bosanskog vakija. Prva zvanična džamija u Francuskoj, tačnije u Parizu, datira od 15. jula 1926. godine, no nakon toga postoje podaci da na prostoru ove države vakuf postoji mnogo ranije. Naime, na 90. kilometru udaljenosti od Luksemburga u mjestu Buzansi, u francuskim Ardenima, kroz duga stoljeća pa do dan danas nalazi se ulica Muhamedova. Postoje podaci da se u istom tom mjestu od 13. stoljeća pa sve do 20. nalazila Muhamedova džamija. Ko bi sagradio džamiju u dijelu Francuske koji nikada nije bio pod vlašću muslimana u periodu kada su jedan za drugim vođeni krstaški ratovi? Prvi pisani pomen Muhamedove džamije nalazimo danas u 2 dijela s početka 19. stoljeća. U prvom, iz 1835. godine, objavljena je gravura džamije. Priča govori o izvjesnom krstaškom vitezu Ogijeru I iz slavne kuće Anglure, koji je po osvajanju Jerusalema od strane muslimana 1187. godine kao učesnik Trećeg krstaškog rata pao u ruke muslimana. Nakon godina zatočeništva, Ogijer I daje čvrsto obećanje Salahudinu Ejubiju da ukoliko ga pusti da se vrati svom domu u Francuskoj, rasprodaće svu imovinu i dostaviti potreban novac za svoj otkup. Salahudin plemeniti, kako ga je upravo i upamtila historija, pristaje udovoljiti njegovoj molbi. Po povratku u Francusku, Ogijer I uprkos svim naporima ne uspijeva sakupiti potreban iznos za otkup, te se kao istinski vitez i čovjek od riječi dobrovoljno vraća Salahudinu i ponovno postaje njegov zarobljenik. Dirnut njegovim gestom, Salahudin ga darežljivo nagrađuje slobodom, a za uzvrat od Ogijera traži da najstariji sinovi njegovih potomaka nose ime Salahudin, da krstovi na porodičnom grbu kuće Anglure budu zamijenjeni polumjesecima, te da po povratku u svoju domovinu Francusku izgradi džamiju.
Zadnji ostaci džamije uništeni su 1927. godine i na njenoj lokaciji izgrađena je škola. Bilo kako bilo, historija ne zaboravlja velike ljude i dobročinitelje, koji se pamte i uzimaju za primjer. Izgradimo vakufe, ako budemo gradili vakufe, učemo u listu pravih i odabranih i ponosnih ljudi. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.